ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯂꯥꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पाखुम पाकिस्तान की आर्मी अकनबा आर्टिलरी मोटर सेलिंग थादबगा लोनना कापसिलकपदा लानमी अंगांग मरी यावना पुन्ना मियोय 16 ngasi ayuk anganbada leikidrei। अमसुंग ngasi ayuk Uttarakhand की उत्तराक्षी तुरेल दा हेलीकॉप्टर क्रैश तौबदा पायलट यावना टूरिस्ट तरुक लेखिद्रे हरी। नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोकजरीब निमिदांगी पाव मिंग ताबिरिब सिंबु चन माइबमना खुरुमजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी। मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना चेयर लौदुना पांगथोकदौरिबा मंगासुबा सिरोई लिली फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का मिफम अमा पांगथोकरे। इम्फाल की राजभवन की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा मिफम अदुदा मंगासुबा सिरोई लिली फेस्टिवल की चंगदौरिबा सेल की मतंगदा करंबा मतमदा करी करी इवेंट सिंग पांगथोकनी हाइबने चिंगबा अमदी सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग सिंगी मरमदा कुपना खनकी हरी। लोलिना ट्रांसपोर्टेशन, क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एकोमोडेशन अरेंजमेंट, कल्चरल प्रोग्रामिंग सिंगी मरमदसु खनकी हरी। मिफम अदुदा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कमिश्नर सेक्रेटरीज, उख्रुल अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की डीसीएस अमदी एसपी, डीसी अमदी एसपी सिंह ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मिहुत सिंगा मिफम अदुदा सरुयाकी। इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर की पौखुम ओइना पाकिस्तान की आर्मी अकनबा आर्टिलरी अमसुंग मोटर सेलिंग थादबगा लोनना कापसिलकपदा लानमी अमदी अंगांग मरी यावना मियोय पुन्ना 16 ngasi ayuk anganbada leikidrei। पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की ताइनबा कुपवारा, बारामूला, उरी अमसुंग अखानूर की मनाक्ता लैबा मफम सिंगदा लेप्तना नोंमै कापसिलकी। मदुगी पाउखुम ओइना हौकिबा तांग 8 अमदी 9 की अयुक्ता लाइन ऑफ कंट्रोल द इंडियन आर्मी नसु खुद हनकी हाइना इंडियन आर्मी की वारोल अमदा पल्ली। थौदोक अदु इंडियाना पहलगाम काउंटर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर हौदोकिबगी नुमित अमगी मतुंगदा नौना अमुक थोलक्किबनी। इंडियाना ngarang मे 3 की अयुक अंगनबदा पाकिस्तान अमसुंग पाकिस्तान लैरिबा कश्मीर की टेररिस्ट साइट मापनदा प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक 13 कापसन किबनी। टेररिस्ट कैम्प मापनी असी लश्कर-ई-तैयबा, जैश-ई-मोहम्मद, जैम अमसुंग हिजबुल मुजाहिदीन HM की मपांगल कनबा मफम सिंगनी हाइना सुपाव असिना पल्ली। ऑपरेशन सिंदूर अयुकी पुंग अमा मिनिट 5 दगी हौकी अमसुंग मिनिट 15 चंकी मसिदा टेररिस्ट हुमफुदरा रोम सीकी अमसुंग हुमफु हेना असोक अपन नंगहनकी। स्ट्राइक सिंग अदु जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम द थोकिबा टेररिस्ट अटैक अदुगी पाउखुम ओइना पीखिबनी। मसिदा नेपाली की मियोय अमा यावना सिविलियन 15 पुन्ना 13 हाकी। मखा ताना डिफेंस मिनिस्टर ना फोंदोकिबदा अखोगी थबक सिंग असी महौसागी ओइबा मओंगदा मियेंग संगबा अमदी नन एस्केलेटरी ओइहनकी। पाकिस्तान की मिलिटरी फैसिलिटी अमदी अमता पांदम थमकिदे हाइनसु मखाताकी। नाकल अमरोमदा पाकिस्तान की नॉर्दर्न अमसुंग वेस्टर्न थंगबा सरुकता लैबा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब अमसुंग गुजरात यावना मिलिटरी इंस्टॉलेशन दा पांदम थमदुना लोइनना टेंशन हेंगत हन्नबा पाकिस्तान ngarang numidang wairam amasung ngasi ayuk anganbada hotnakibadu ngamhankhidre haina government ki maikidigi phongdoki। रिपोर्ट असina makha taraduna Indian force singna Srinagar, Pathankot, Amritsar, Ludhiana, Chandigarh amasung atopa mafam singda leiba military facilities singda attack taunaba hotnakibadu gi pakum oina लाहौर यावना मफम कयादा पाकिस्तान की एयर डिफेंस राडार सिंह अमसुंग सिस्टम सिंबु टारगेट तौदुना अमसुंग न्यूट्रलाइज तौदुना पाउखुम पीकी। इंडिया की फोर्स सिंगी पाउखुम अदु सरकार न ngasi नुमिदांग वाइरमदा अंडरलाइन तौकी। मसिना पाकिस्तान हौदोकिबा अटैक सिंगा चफ मानबा डोमेंडा लोइनना चफ मानबा इंटेंसिटी गा लोइनना ओइकी।
Pakistan Force singna India gi air defense system sing sokhanaba drone sing amasung missile sing sizinaki hari Paukum oina harpi drone sizinaduna India na Pakistan gi air defense sing manghan takhan kiba lonina Madugi matungda India na Russia na saba S-400 defense system sizinaduna makoigi city singda missile kapsan ki haina hari source namagi matung ina Punjab tasu district administration Gurdaspur na Pakistan amadi India ni gi marakta ungkhatnaba hengalakpana maram oina ngasi numidang pung 8 dagi makata na anoba notice sama thokti fawba complete blackout lauthokre ngasi ayuk Uttarakhand gi Uttaraksi Turel da helicopter crash tawda pilot yauna tourist taruk lekhidre hari helicopter aduda pilot yauna mioi tare tonglakibani hari laibaktiba thodok aduda nupi manga amade pilot yauna mioi taruk team afomaduda lekhidre hari hinghauraba mioi adu manak nakpa hospital da pukhatuna laikan nakre hari source namagi matung ina lekhidraba mioi singadudi kala soni chei humfumatoi Vijaya Reddy Saiya Khaitaret Ruchi Agarwal chei Yakhitaruk Radha Agarwal chei humfudra mapan Vedavati Kumari chei nifunipan amadi Ravin Singh chei humfuni loina soklaba mioi aduna Andhra Pradesh tagi Vaskar chei yankhai mathoini Uttarakhand gi Chief Minister Puskar Singh Dhani na social media gi khuthangda thodok aduda lekhidraba mioi singi imung singi awabada saruk yabaga loina lekhidraba thawai singna ingna chingna leiba oirasanu haina phungdorakli Manipur Police na tongan ba lo na tingkraba lalholuf ki kadar ani fare hari lonina KYC sudana SIM card yolamba mioi ani amasu fare hari Manipur Police ki paw amada lo na tingkraba lalholuf KCP PWZ ki kadar ama thamba laima high school iram sipai lerak asang bidagi fare hari mioi adu kanglatombi mantri vandagi arambam Vir Kumar Jai alias Kanba Jai nimfutare ni hari amadi lo na tingkraba lalholuf KCP city maite ki kadar ama Awang kunau mayai lekai digi fari hari mioi adu moidang po kunau mamang lekai digi oina sanamacha maitei chei kuntare ni hari nakalamaramda Manipur Police na Thawal district ki mafam singda KYC ki chei sang sudana SIM card yolamba mioi ani fari hari hariba mioi ani adudi khangbok part 3 kunau lekai digi Laishram Rajesh Singh alias Tomba chei 18 amadi Sangayumpham Cherapur mayai lekai part 2 dagi MD Nawaz Khan alias Was Khan Chai Kuntaretni. Security Force Singna Thawal District in Nongpok Sekmai Police Station na Konba Gwarok Tathiwa Humbagi Thabak Chathaduna Khulai Kaya Fagale Hari Security Force Singna Fagat Pangamlaba Khulai Singadudi .303 rifle ama amadi magazine ama detonator Yaudana number 36 hand grenade Mari Pompey gun ama incest live ammunition ama amadi incest LMZ magazine ama camouflage long pen ama camouflage shirt and amani Manipur Police tamadi CRPF ki team na yungau liter lisangani chamanga ka kona na mioi ani fari hari Imphal West ki Sangaitel outpost ka nakna na leiba Chiru lamkhai dagi hariba yungau sing aduga punna fagalaba mioi ani adudi ditai pau golmei chei kuntrani thoi amadi pauzwanglung kamai chei kuntra mapani makoi ani dagi four wheeler amasu lokhale hari security force singna makhata na logi eba action lokhatna ba khongthang sing paikhat kre hari ngasi Ziribam gi Babuparada leiba RK Sanatombi Vidyalaya School gi Auditorium Hall da International Day for Biological Diversity Harmony with Nature and Sustainable Development haiba team da on spot painting competition ama Ziribam Forest Division na sinduna pangthokre spot painting competition atu da Ziribam gi tongan ba school singi mahairoi chamarom na sarugyaki ngasi gi competition atu da Jiri College ke Assistant Professor L Jamini Kanta Singh RK Sanatombi Vidyalaya Ziribam ki arts teacher TH Hirendra Singh amadi Ziribam ki DFO Elangbam Nirmala Januna competition adubu inspection tauki
पांगथोकखिबा स्पोर्ट कॉम्पिटिशन की मतंगदा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हेडक्वार्टर एंड निंगथेम चाना फोंदोखिबदा उपांबी सिंगबु कन्नबगी दमकता अमदी हौगलकलिबा अंगांग सिंगबुसु उपांबीना तुंगी पुंसिदा कयागी मतिक मरु ओइ हाइबा अदु ड्राइंग कॉम्पिटिशन ओइना पांगथोकलगा कया मरु ओइ हाइबा उन्नबा पांदमदा पांगथोकपा स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन नि हाइना फोंदोखि Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba Higher Secondary Examination 2025 ta Science Stream da 8 position laurakraba nagamapa singjubung leiraktagi Moirangthem Zain Singh amadi M Kiran Bala Devi gi machanupa Moirangthem Robinson Singh loinena Thoubaldagi Gurumayum Bobby Sarma amadi Zivizaya Devi anigi machanupi Gurumayum Yasika Devi bu Salin Digital gi ngamzaba kharadang haiba thaurangi मखादा महाइरोय अदुगी मयम द चतुना हराव तरामना ओक्रे तरामना ओपगी वारोल पिरदुना सैलेंट डिजिटल के चेयरमैन डॉक्टर फंजोबम लनजित सिंह ना हाइकिबदा हौजिकी मतमदा ट्यूशन कल्चर ना पीबा अफबा अमदी फत्तबा इंपैक्ट की मरमदा वाफम कया थमकी लोइना महाइरोय अनिगी ममा मपा ओइदिबा सिंहबु थागतबा फोंदोकपगा लोइना महाइरोय अनि अदुदा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन लेंयान बुके अमदी अचंबा खुदो कया पीदुना तरामना ओकी Every year we celebrate also adu mati na kasi 8 May sida ko painting competition na pakpak sa International Day of Biodiversity. International Day of Biodiversity celebrate to isi maramasi ako ki biodiversity have se ako ki umong na ti lady pa ma'am like umong bu support to iba ako ki living organization ma'am si khal kai tina ko sustainable development ma tawna bi ma ta ako ni sai guding ni International Day of Biodiversity sai guding ki pakpak sa ni तो जब ऐसी दस की मैम से अवेयरनेस कोई न पीर का पेंटिंग कंपटीशन की थ्रू द तौरगा अतोप अवेयरनेस को आप सब पापक से मतलब की मतलब कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकन में संजरगा बायोडाइवर्सिटी प्लस उमंग कन्नबगी थीम हाइदारे कलगा कोई की थीम मसी इंटरनेशनल हार्मनी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट है के बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी District Kang Association Jiribamna Sinduna Divong Kunogi Community Hall da Kangkut Tarana Saruyaduna Sanariba Ahan Bathingnam Paripuri and Ichil Inauning Sing Men's Kang Tournament 2025 ki ngasi sanakiba match da MNC Ningthembam na Ichil Club Dibongbo Panjil Tara Taruk Tara Mathoi di Mighty Bikre Hayeng Nutil Pung Ama Taba Matamda YLCB ga MITL ga sanagani ngasigi match da Ichil Kangkut na toss ngamtuna Maike Khanki aduga MNC Ningthembam na kang kapa hauduna sanaba haugi apiba matamda MNC Ningthembam na Ichil Club Dibongbu Panjal Tara Taruk Tara Mathoi da Mighty Babiki Arabida Maroba Pau Amana Bizari Governor Ajay Kumar Valana chair lauduna pangtokadoriba Manga Suba Sirolili Festival ki organizing committee ki mifam ama pangtokre India ki Operation Sindur gi paukhum oina Pakistan ki Army na akanba artillery amasung mortar selling thadabaga lonina kapsilakpada lanmi ama amadi angang mari yauna punna miyoi tarahumdoi ngasi ayuk angan beda leikidrei Amadi ngasi ayu Uttarakhand gi Uttaraksi Turel the helicopter crash tawbada pilot yauna tourist taruk leikidrei hari
Northeast Windona Sandok Sariba Nimidangi Pau Matang Sida Loizari Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanna Jan MAIBAM Krumjari. Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. Uzbekistan ki Fargana city dani high city sida leiba government ki medical college amani Fargana Institute of Public Health high college ki magi main campus ni sina taba tongan ba campus mayam amasu leidi haba dare magi hospitals mayam amalei ado magi sigi main campus se mayam mijing kaminazi masi government college ni more than 1000 student of sida like tamni ado ko manipur ki oina batch ani haba dare ahan ba batch ani ekoi Fargana Institute of Public Health later first year student and second year student mayam ro masi ki tongan tongan hostel singa leiraga mahiru ki ama like tamni manung sida kai features of the opportunity like this is Niyamacher and this is Richard. So they're part of the youth faculty team here teaching in Fargana Institute of Public Health. We are providing good infrastructure and good teaching faculty for our students. We have almost 11-12 Indian teachers are here teaching our students, and we are maximum try to give them the best facilities to become a good doctors. Okay, you can come to Fargana, you can study here to become a good doctors. University ki amphitheater में आउन नहीं को my medical college की अदे अतुप्पा मपान दा outside ता नहीं hall में आउन से ले but the biggest auditorium is this को ये को से मी नाम में वही से सेल लीजिए तो मपन जी हम पर सही मैम भी को से auditorium में मोई normal program पास ना भी को सिकी college की कोई medical college की कोई मायरो सिंगी program any related pro event में आंसे से तो पास को ये अदे भी तो मतलब ये hall ने है तो मोई sitting arrangement अदे की मतलब कि ले ये को मैम यम preserve ने यम attractive कोई नहीं मतलब मागी सिदा डिजाइन की मैम जो मागी तो हान वा सिग्निफिकेंस अदुम लेबने यम फजब हम ओय सी की हजी मोगी क्लासरूम की ब्लॉक ने को सोम की साइड से लेने सोम साइड से क्लासरूम ब्लॉक नि लेगनी सी की क्लासरूम की ब्लॉक सिदा मोगी हायर स्टूडेंट्स मखे हैबिटेट क्लास 5th year की 4th year की students मखे सिदा मैं क्लास तो Madam, weather se nungai bna tro? Ha? Weather se? Samthe nungai weather se. Te nungai. Mama ngai tare makai de nipa makai buka chakura kandaga tharakura lek sa pai bu ba bi. Modi young minds ne ko. Jadi try pana ba si. The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing
you can change the emotions. Nailed Imphal Akampad Laklima Session 2025-26 ki oina admission hojire. Courses offered are MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses singasigi apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Scheduled caste amadi scheduled tribe students ki oina free course oijagani. Screen the pijariba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da ngashima contact tobiratuna kanaba shingasi lobiho. Iconic and historical traveler Ibn Battuta, travels of Ibn Battuta, the magnificent city of the world, Haramba, Samarkand, have a city to the knee. Position minus 2 degrees Celsius. The Maham Sina, Yamna, his historic over, Yam significant with the Central Asia. Medical University. I don't know Mama to the interview. Samarkand State Medical University. First of all, Mama Sakiba University. Haribi University. See the video features. See the Mango University. Haribi come see the Samarkand have market lens features, landscape. Haribi come see Oiba. My young Pazabagi, Yam Paugi, Polo Bogi, Yam Reason Curly. Hamada. World's quite a mumming chapter concurrensing among the Amuiva, Amir Timurki, capital system of Wiki. Masiki Matata, Mahom Sida, Yam the magnificent over iconic monument Mayamuka, 14th century, Matam the same Kalapa, monument Mayamuka Sisu, laying the stain to organize Haribo monuments in the Registan, Havasipan Bay, Registanzi, give model of the University. Registanzi, Theology University, Ama. Then Islamic Theology University, then Philosophy University, almost Modern Science University. Oh, who works here? Mama, who is the Adugi, Mong Lorga, Makumsida, University campus. Aduga Heidelberg, Makumsi, automatic puzzle. I tell you, Makaki, Lay Masali, Aduga, city itself. I don't know, I don't know who is a guardian of the but Hosiki winter season, Aduga minus the chatpa degrees. Aduna Hosiki, Lay, Sati, Kurd Sandico. Adu, high Hunzima, export of Minazi, Aduga, Hosika, I know, universities. Fighting university, fighting public universities in Manila, Amasway, top university, Ivy University, not just could be Sangi doctors, Maling to one on the countries in the game of Hunzida, medical Tambalai, PG courses in the MBBS courses in the Tambalai, students, Pakistan, India, Turkey, Iran, don't on the country, the game comes to the medical Tambalai. Other than India, Manu, the game North. Mahiro Maham Sida, medical tummy, even Manipuri of Mahiro Makayama, Maham Sida medical tummy. Maham Nuaiba, Yam Pazamam, Aduga Yam historic over, Adu Maham Oi, Maham Sida, like them, but don't want to know why I have explored to Minazi, Masida Natava, University Mungo from facilities, ma'am, my hostel features, I think it's a opportunities, ma'am, check, ma'am, interviews.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯕꯦꯀꯂꯣꯔꯤꯌꯦꯠ 1930-35 ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯇꯤꯌꯨꯔꯤꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯃꯀꯟꯗꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯟꯔꯥꯏꯇꯟ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯔꯝꯕ Manungki infrastructure su yang pai. Ada mogi syllabus se medical council of India ka su yang institution na bakai tare ko. Community medicine jaga ka work to roga. Where from? Basically from India was part of it. Uttar Pradesh. So do you know Manipur? Oh yes.